Knjige. Books. Proza i poezija. Prose and poetry. Dobrodošli na književni podcast Hrvatske knjižnice za slijepe. Srdačan pozdrav svim ljubiteljima književnosti u ovoj svibanjskoj emisiji. Za vas smo ovaj mjesec pripremili kratke preglede sljedećih dijela: Sjeme tame Iva Kolega, Vodoriga Andrew Davidson i Jedan dan Ivana Denisovića, ruskog književnika Aleksandra Solženjicina. U minutama poezije slušamo pjesme iz zbirke Plodovi patnje pjesnika Mile Klarića. Ugodno slušanje žele vam vaši urednici Vanja Rajić, Ivana Vinko i Dario Anušić. Dolazimo u kuću, skidamo jakne, odlazimo u kuhinju. Ulijevam mu sok. Nije ga tražio, ali sok je uvijek dobrodošao, poput moje kave. Onda čučnem, okrenem sina prema sebi i zagledam mu se u oči. Kad je tata bio s Julijom u sobi? Jesi li siguran? Možda nisi dobro vidio. On odmahne glavom. Jednom. Dobro sam ih vidio. Zašto mi nisi rekao? Jesi li rekao nekome drugom? Stavljam ruke na njegova mala ramena, suzdržavajući se da ga ne protresem, jer ipak je to pitanje života i smrti. Vrti mi se u glavi od same pomisli kako bi se to moglo odraziti na sve nas. Samo da krenu glasine i gotovo je. Gotovo je sa svime. S mirnim životom u ovoj selendri, bez obzira na to što je istina, a što ne. Luka opet odmahuje glavom, ali sad su mu oči pune suza. Nisam, jer je tata rekao da će Juliju i mene odvesti u dom, ako ikome kažem. Zato nisam rekao ni tebi. Julija mi je kasnije još rekla kako tata ima pištolj i da bi nas sve mogao pobiti. Ne želim da dođe tako i u moju sobu. Ne želim ići u dom, mama. Ne želim ići u dom. Sad plače na sav glas i trči u svoju sobu. Tresem se. Dlake na rukama su mi se nakostriješile. Sleđena sam. Nekoliko trenutaka sam posve nepokretna. Onda počnem duboko disati. Otvaram prozor jer mi se čini da ću izgubiti svijest. Ali ne smijem. Ne prije nego što umirim sina i kažem mu da nikako neće u dom. Ne dok sam ja živa. I da sve to nije istina, jer mi je sinulo što se dogodilo. O da, polako mi se razbistrava ono što se dogodilo. Mislim da znam kako je bilo. Nakon priče o blizancima, koja se proširila po školi, Luka je potaknut tom gadošću u svom dječjem umu umislio nešto što nema veze sa stvarnošću. Vjerojatno je pogrešno protumačio bezazlenu scenu, u kojoj su se Saša i Julija zatekli u sobi. Možda u razgovoru o njezinim lošim ocjenama i nedolascima kući. Možda je Julija stvarno plakala kad ju je Luka upao u sobu. Ako ju je Saša iznervirano ošamario jer je drsko odgovarala, kao što je nekad znao ošamariti Dijanu. I možda mu je Saša tada zaprijetio da će ga odvesti u dom, ne želeći da se i Luka rasplače. Užasno, znam. Ali nije novost da se Saša prema nama često ponaša grubo i bez takta, dok je prema onima koji su iznad njega u bilo kojem pogledu itekako fin. A Julija je opet u strahu da se Luka ne rasplače
i na izazove dodatni Sašin bijes reagirala još gore. Izmislila je priču o pištolju i o tome da će nas Saša pobiti ne bude li držao jezik za zubima. Ubrzo sjedim pokraj Luke na krevetu i objašnjavam mu sve to polako i strpljivo i polako. Nipošto ne želim grubošću i naglošću učvrstiti njegovo pogrešno uvjerenje. Želim nježno istjerati iz njegove male pametne glave sliku uplakane Julije i golog Saše, da mu se više nikad ne vrati, da mu se čini samo kao ružan san. Tko zna, možda je Luka bio i pospan kad je uletio u sestrinu sobu kako bi se igrao s njom. Dobri naš tata, kažem. Vidim kako se strah u njegovim očima povlači, a zjenice mu se vraćaju u normalu. Znaš da može biti zločest kad je ljutit, ali voli nas. Vidiš da nam je i stan kupio. Znaš li ti koliko sve to košta? Pomilujem ga po kosi. Moram ga sutra odvesti na šišanje, da bude zgodan za Lanin rođendan. Što bismo mi bez našeg tate da ga odvedu? Luka me gleda bez riječi. Oči su mu već posve suhe. Napetost u meni polako popušta. Ali još nisam završila razgovor sa sinom. Ne još. Dolazim do ključnog dijela. Hajdemo se nešto dogovoriti. Samo ti i ja, može? Prvo me upitno pogleda, a onda kimne glavom, iako još nije čuo što mi je na umu. Srce mi se kida. Hajde, obećaj mi da to što si mi sada rekao nećeš više nikom ispričati, nikad više. Ni učiteljici, ni Juliji, ni prijateljima, baš nikom. Važi? Može. Odvrati on nekako klonulo. Iscrpio ga je ovaj razgovor emocionalno. Kao i ono prepričavanje i moje uvjeravanje. Bože, uvijek nešto u toj školi. Em bolesti, em svađe i natezanja, pa borba za ocjene. A sad još i ovo. I to baš danas, dok sunce ovako lijepo sja. Stvarno neka djeca u školi dožive traume, koje daleko nadmašuju sva znanja koja ondje mogu steći. Zato odlučim staviti točku na ovu groznu priču i pustiti dijete da se odmori. Ako nekome kažeš, ustanem s kreveta, onda se stvarno može dogoditi da tatu odvedu u zatvor i nitko se neće brinuti o nama. Zatim izgovaram nešto što vraški boli, kao vađenje metka naživo, ali je neizbježno. Moram biti sigurna da više nikome neće spominjati scenu iz sestrine sobe. Bez tate ostali bismo i bez novca, pa biste tada ti i Julija mogli završiti u domu. Srce mi bubnja. Strepim da se opet ne rasplače na spomen doma, ali ne plače, već kaže: mama, jedu mi se keksi. Znam da me shvatio ozbiljno i da to više neće nikome spominjati. Sjeme tame, Iva Kolega, vrsta obiteljski roman. Kad sam pročitala Sjeme tame, prije nego sam tipkala recenziju, objavila sam post u kojem sam je nazvala najodvratnijom knjigom koja mi je ove godine dopala u ruku. Još uvijek to mislim. Ova priča se možda i može svrstati pod nekakav žanr psihotrilera, ali je mnogo više od toga. Na poleđini ćete pročitati da se radi o disfunkcionalnoj peteročlanoj obitelji, koja kao obitelj jedva opstaje. Najstarija kći je doslovno pobjegla od kuće u drugu državu, i to čim je završila srednju školu, s djetetom na putu i čovjekom koji joj se učinio kao slamka spasa. Druga tinejdžerica je zbrisala u drugi grad, u stan u kojem je sama.
Najmlađi Luka je još u roditeljskom domu, no to nevino dijete je vidjelo i previše toga što mu tereti mozak. Iris je kućanica, Saša je glava obitelji i hranitelj. I stvari funkcioniraju upravo onako kako on to želi, jer ipak je on taj koji je glavni. Kad bi ova obitelj bila samo disfunkcionalna, svi bi mi odahnuli. Međutim, iza privida donekle normalne obitelji skriva se nešto drugo. To drugo je razlog tome što je jedna kćer u drugoj državi. Ta je barem pobjegla. Ona druga, iako sama u stanu, i dalje se bori s istom jezivom pričom koja je zbunjuje i prestravljuje u isto vrijeme. A samo je pitanje vremena kad će se ista stvar početi događati i najmanjem među njima. Najmanji problem tu su slučajevi silovanja po portalima i novinama i to što Iris zbog suprugove naravi, navika, čestog pijančevanja i ljubavnica misli da bi on mogao biti počinitelj. Njoj bi bilo mnogo pametnije da malo obrati pažnju na ono što joj se događa pred nosom, na ono što se događa i njoj samoj. Samo je toliko ograničena da misli da je to u redu u zamjenu za život koji ima, koji je u stvari jadan, kao i njena šira obitelj. Knjiga je pisana tako da možete gledati kroz oči svakog sudionika ove priče, kroz 5 glasova, u 5 dana, pričaju priču koju možda ne želite čuti. Ali ipak je tu. Poznajete li dobro svoju obitelj, svog partnera, roditelje, djecu? Znate li koliko se faktora mora poklopiti da jedan monstruozan zločin ostane neprimijećen godinama? Što se možda događa iza zatvorenih vrata? Ovdje nije stvar u reagiranju susjeda ili prolaznika. Vi kao outsider nećete ništa primijetiti. No svako zlostavljanje kreće od sitnica, na koje nitko ne reagira, na koje vam kažu da se morate priviknuti. Pa kad te sitnice prerastu u veće sitnice, onda ste u fazi kad lažete samima sebi. I opravdavate, i nalazite izgovore. A što kad postanete slijepi kraj zdravih očiju i sami sebi lažete da ne vidite što se događa pod vašim krovom? Kad su svi članovi izmanipulirani do krajnjih granica i nitko s nikim ne razgovara o važnim stvarima. Kad djeca pristaju na sve i svašta jer su im rekli da je to normalno. Što kad veće sitnice prerastu u ono ozbiljno? Što onda? Što kad više ne možete glumiti da niste znali? Što tad? Kad ćete nešto poduzeti? I tko će biti hrabar i stati svemu napokon na kraj? I zašto? Scene su u najmanju ruku odvratne i jezive i izazivaju mučninu. Sama priča tjera na povraćanje u više no jednoj sceni. Bilo mi je zlo, htjela sam ozlijediti nekoga. Htjela sam utješiti i spasiti žrtve i reći im da će biti sve u redu ako nešto poduzmu. Iako neće biti. Htjela sam odalamiti po glavi one koji žive u letargiji i nepoduzimanju ničega jer je tako lakše. Htjela sam da se trgnu. A onda sam htjela da ih se odbaci zbog toga jer su ili glupi ili jako glupi. Svašta sam htjela. Htjela sam vrištati, lupati po zidu, skrenuti pogled. Nisam mogla. Ali zato mi je ostala zauvijek urezana u pamćenje, iako je možda nikad više neću pročitati. Ne zato jer mislim da je loša, baš naprotiv. Zato što mislim da više nisam u stanju prolaziti kroz taj užas, to iskorištavanje, to mračno pomanjkanje razuma, psihopatski mozak i tiraniju. Ali mislim da bi bilo dobro da oni koji mogu ovo ipak pročitaju. Iako mislim da bi mogli ostati trajno obilježeni onim što ćete na stranicama ove knjige doživjeti. No imate li hrabrosti okrenuti glavu? Preporučujem, iako možda ne za nedjeljno popodne, uz opuštajuću knjigu. Više za onda kad je možete podnijeti. Izvor lifesocks.blog. Odabrala Ivana Vinko.
Automobilska nesreća kao da traje cijelu vječnost i uvijek postoji onaj trenutak u kojem pomisliš da možeš ispraviti pogrešku. Da, pomisliš, istina je da padam niz gorsku padinu u vozilu koje teži otprilike 1,5 tonu, istina je da do dna gudure ima 30 metara, ali siguran sam da će, ako samo uspijemo krenuti volan vrlo žestoko u jednu stranu, sve biti u redu. Jednom kad si do kraja okrenuo upravljač i uvidio da to ništa ne mijenja, na um ti pada jedna jasna, čista misao. A sranje. U jednom veličanstvenom trenu dosegneš prazno blaženstvo koje istočnjački filozofi ganjaju cijeli život. No nakon te transcendentnosti, tvoj postane super računalo koje je u stanju izračunati okretanje tvojeg automobila, pomnožiti ga s brzinom pada podijeljenom s kutom padanja, uračunati Newtonove zakone kretanja i u djeličku sekunde doći do paničnog zaključka da će oboljeti ko sam vrag. Tvoj auto dobiva na brzini dok poskakuje niz padinu. Tvoja se hipoteza ubrzo pokazuje istinitom. Zaista jest prilično bolno. Tvoj mozak katalogizira različite osjete. Tu je kontinuirano prevrtanje, vrtoglava dezorijentacija i krici auta dok vježba paklensku jogu. Tu je drobljenje metala koji ti pritišće rebra. Tu je miris vražje obijesti, trozub u tvojoj guzici i sumpor u ustima. Gad je definitivno prisutan, ne sumnjaju to. Sjećam se vrućeg srebrnog bljeska kad mi je podnica otpilila sve nožne prste s lijevoga stopala. Sjećam se da mi je volan zaplovio preko ramena. Sjećam se erupcije stakla koje kao da je bilo posvuda oko mene. Kad se automobil napokon zaustavio, visio sam na glavce privezan pojasom. Čuo sam pištanje raznih plinova koji su bježali iz motora i kotače koji su se još uvijek vrtjeli iznad mene, a škripa metala se smirivala kako se automobil prestajao ljuljati, nalik na bijednu kornjaču izvrnutu na leđa. Taman kad sam počeo tonuti u nesvijest, došlo je do eksplozije. Nije to bila filmska eksplozija, već mala stvarna eksplozija, kao kad se zapali nesretna plinska pećnica koja se ljuti na svojeg vlasnika. Bljesak plavog plamena na stropu automobila koji je stajao ukoso pod mojim obješenim tijelom. Iz nosa mi je šmugnula kaplja krvi i očekivano skočila u veselu mladu vatru koja je oživjela podamnom. Osjetio sam da mi je kosa planula, a onda sam osjetio i miris. Meso mi se počelo peći kao da sam komad odreska netom bačen na roštilj, a zatim sam začuo i kako mi se koža mjehuri kad ju je poljubio plamen. Nisam mogao doseći glavu da ugasim zapaljenu kosu. Ruke su mi odbijale suradnju. Pretpostavljam, dragi čitatelji, da ste imali nekakvo iskustvo s toplinom. Možda ste nagnuli kipući čajnik pod krivim kutom pa vam je para navrla u rukav, ili ste u mladosti za okladu držali šibicu među prstima što dulje možete. Nije li svatko barem jednom napunio kadu prevrućom vodom i zaboravio umočiti prst prije nego što je uronio cijelo stopalo? Ako ste imali samo takve manje nezgode, ja bih da zamislite nešto novo. Zamislite da ste uključili jednu od grijaćih ploča, recimo da je u pitanju ona električna s crnim navojima na površini. Nemojte na nju staviti lonac s vodom, jer voda samo apsorbira toplinu i korist je da proključa. Možda u zrak zakrivuda pokoja vitica dima od nečega što je prije proliveno na ploču. Među crnim će se prstenovima ugnježđena pojaviti slabašna primjesa ljubičaste, a onda će ploča poprimiti crvenkasto ljubičaste tonove, slične nedozrelim kupinama. Polako će se promijeniti u narančastu i napokon u intenzivnu usijanu crvenu. Nekako je prekrasna, zar ne? E sad spustite glavu tako da su vam oči u ravnini s površinom štednjaka i da možete gledati kroz treperave valove koji se dižu u zrak. Sjetite se onih starih filmova gdje junak preko pustinje gleda prema neočekivanoj oazi. Želim da prstima lijeve ruke lagano prijeđete po desnome dlanu i primijetite kako vam koža osjeća i najlaganiji dodir. Da to čini netko drugi, možda biste se čak uzbudili. Sada raspalite tom osjetljivom prijemljivom rukom ravno na tu usijanu ploču. I zadržite je ondje.
Držite je ondje sve dok vam ploča ne uprži Danteovih 9 krugova ravno u dlan i pobrine se da vam pakao zauvijek bude u šaci. Vodoriga. Autor Andrew Davidson. Vrsta ljubavni roman. Andrew Davidson pisao je Vodorigu punih 7 godina i vjerovali ili ne, osim što mu je to prvi roman, ujedno je i jedini kojeg je ikad napisao. Mislim da rijetki pisci to mogu izvesti. Od prve napisati djelo svog života i zaustaviti se samo na tome. A opet, nakon čitanja i detaljnog proučavanja Vodorige, mogu sa sigurnošću reći da je Davidson tom knjigom rekao apsolutno sve što je namjeravao. Upravo zato mislim da je Vodorigi praktički nemoguće odrediti jedan žanr. Ta je priča sve, i ljubavna, i povijesna, i umjetnička, i psihološka, apsolutno sve u jednom loncu. Vodoriga je gotovo cijela prepričana u prvom licu, s dvoje pripovjedača, od kojih je jedan upravo naš glavni bezimeni lik. Njegova priča započinje u noći prometne nesreće. Radi se o prelijepom mladom muškarcu koji je duboko uronio u sve poroke. On je porno glumac, ovisnik o drogama i alkoholu i ništa mu u životu ne predstavlja veće zadovoljstvo od zavođenja žena. Kad se njegov automobil sruši niz liticu i zapali, on ostaje zarobljen unutra i gori u najgorim mukama. Do trenutka kad je prebačen u bolnicu, njegovo je tijelo već u potpunosti izobličeno od najgorih mogućih opeklina. Proces operacija, liječenja, opeklina i oporavka on opisuje takvim brutalno grafičkim detaljima da je mjestimice bilo teško čitati. Osim što koristi izrazito poetske opise, pripovjedač je jako ciničan i pun crnog humora. Zapravo je vrlo lako i zarazno čitati roman iz njegove perspektive, jer je izrazito komunikativan prema čitatelju, a njegova je životna priča, iako povremeno bizarna, naprosto fascinantna. Radi teških opeklina on se izobličio, izgledom pretvorio u čudovište i odstranjeno mu je ispolovilo, s čim se gubitkom najviše psihički bori. Stoga u agoniji odluči da će onoga dana kad ga otpuste iz bolnice počiniti samoubojstvo. No život uvijek skrene drugim putem od planiranog, a za njega se to dogodi kad upozna Marianne Engel, mladu kiparicu sa psihijatrijskog odjela, specijaliziranu za klesanje himera i vodoriga koje krase crkve. Marianne naime tvrdi da su njih dvoje srodne duše, ljubavnici koji su jednom davno bili zajedno, no život ih je razdvojio. No kad ona kaže jednom davno, Marianne to uistinu i misli. Ona je uvjerena da su bili zajedno u srednjem vijeku. Mariannin dio priče odnosi se na pripovijedanje njihove srednjovjekovne ljubavne priče, povremeno ispresjecane drugim pričama o nesretnim ljubavnicima kroz povijest. Od drevnog Japana do viktorijanske Engleske, svaka je priča ljepša i tužnija od prethodne i svaka sadržava neku svoju posebnu poruku. Mogu jedino ovako reći, Davidson je genijalan pisac. Osim što je do detalja stvorio pravo povijesno srednjovjekovno ozračje u dijelovima Marianinog pripovjedanja, dao nam je fascinantnu, dirljivu ljubavnu priču koja prelazi sve čovjeku znane granice i nekako je uspio spojiti s ogromnom dozom ciničnosti glavnog junaka te dramatične slike oporavka zauvijek unakaženog čovjeka. Ova knjiga također pokazuje kolika može biti dubina nečijeg odnosa, a da ne mora nužno sadržavati tjelesni aspekt. Marianne Engel i pripovjedač dijele snažnu emocionalnu vezu, onu koja je upravo jača od svih drugih. On nikad nije uspio spoznati ljubav van tjelesnog odnosa, te je zapravo zato, ironično, upoznaje kad je tjelesnog aspekta lišen, te mu je jedino čista emocija i preostala. Baš je zbog toga njihova ljubav toliko čista. Izvor 2boema.com. Odabrao Vanja Rajić. Autorica recenzije
Hermina Stefanović. Ovdje, momci, vlada zakon tajge, ali i ovdje ljudi žive. Znate koji najprije pocrkaju? Oni koji ližu tuđe porcije, oni koji se uzdaju u poštedu i oni koji otkucavaju. Što se tiče otkucavanja, tu je naravno pretjerao. Takvi ostaju na životu. Samo što ostaju na životu zahvaljujući krvarini. Šuhov je svagda ustajao na vrijeme, samo danas nije. Još mu sinoć nekako nije bilo dobro, osjećao je zimicu i trganje u tijelu. Nije se cijele noći mogao ugrijati. Kroz san mu se sve pričinjalo, sad da se sasvim razbolio, sad da mu je malo bolje. Najradije bi da uopće ne svane, ali svanulo je kao i obično. Pa i kako bi se tu čovjek ugrijao? Na prozoru debeo led, a na zidovima, na sastavcima sa stropom po cijeloj baraci zdrava baraka, bijela paučina, inje. Šuhov nije ustajao. Ležao je na gornjem ležaju, glave pokrivene gunjem i kaputom, a oba je stopala zario u bluzu, u zavrnut rukav. Nije gledao oko sebe, ali je po zvukovima razabirao što se zbiva u baraci i u kutu njihove brigade. Evo, teško koračajući prolazom, dežurni su ponijeli jednu od stolitrenih kibli. Računa se da je lak posao za invalide, ali daj iznesi, a da baš ništa ne proliješ. Eno, u 75. brigadi bacili su na pod hrpu valjenki donesenih iz sušionice. Evo, sad i u našoj. I na nama je danas bio red da sušimo valjenke. Brigadir i njegov pomoćnik obuvaju se šutke, a ležajevi pod njima škripe. Pomoćnik će sad otići po kruh za brigadu, a brigadir u upravnu zgradu da preuzme radne zadatke. Ali ne samo da preuzme radne zadatke, sjetio se Šuhov, danas se odlučuje o njihovoj sudbini. Njihovu 104. kane prebaciti s gradnje radionica na novi objekt, Soc gradić, komunalni centar. A taj je Soc gradić golo polje usred snježnih nanosa i prije nego što se tamo počne išta graditi treba kopati jame, zabijati stupove i razapinjati bodljikavu žicu za same sebe da ne pobjegnu. Onda će se tek graditi. Tamo se po svoj prilici mjesec dana neće čovjek imati gdje ni ogrijati. Neće biti ni potleušice. Ni vatru ne možeš naložiti. Čime? Jedini ti je spas da se svojski prihvatiš posla. Brigadir je zabrinut. Pokušat će udesiti stvar da neku drugu brigadu, slabiju, bace tamo umjesto nas. Dakako da praznih ruku neće ništa postići. Treba ponijeti bar pola kile slanine, možda i kilu. Jedan dan Ivana Denisovića, autor Aleksandar Solženjicin, vrsta društveno-politički roman. Klasici i svjedočanstva o teškim danima logoraša u sibirskim logorima za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata, poput Štajnerovog 7000 dana u Sibiru ili zatvorskih i sibirskih sjećanja Juliusa Baranovskog, nekako su puno suhoparniji u odnosu na ovaj društveno-politički roman. Doduše i u njima se kao i ovdje opisuju neljudski uvjeti života i nečovječna postupanja vlasti i zatvorskih čuvara, ali u romanu Jedan dan Ivana Denisovića ti su opisi često obogaćeni raznim narodnim izrekama i humorističnim opaskama, a upravo se zbog toga može na neki način okarakterizirati i kao seljačka proza. Kao što se može zaključiti iz samog naslova, radi se o zanimljivom uvidu u jedan uobičajeni dan odabranog logoraša koji u svojoj snalažljivosti preživljava i dužu kaznu nego što je itko od članova brigade odrapio, olakšavajući sebi životnu muku u kojoj se pronašao, no nikad na štetu drugih. Logoraš Šuhov s brojem Š854
Primjer je pravog zatvorskog druga koji unatoč probuđenom egu i prostom nagonu za preživljavanje koji se javljaju kod pojedinih logoraša, plemenitim dijelima i savjetima pronalazi puno ljudskosti i za ostale drugove. Svaki radni dan u logoru zvuči jednako. Sirena za ustajanje u 5 sati ujutro, odlazak u takozvanu blagovaonicu na zobenu kašu ili čorbu, pa sirena za početak i kraj rada, te na kraju prebrojavanje i brojne kontrole prije spavanja koje su više nalik psihološkoj torturi nego samoj kontroli, jer onaj tko bježi iz radnog logora u Sibiru obično i onako ne preživi dugo. Međutim, iako zvuči itekako ironično, kraj logoraškog dana u romanu Jedan dan Ivana Denisovića ipak je sretan i nosi sa sobom poruku koju često zaboravljamo. Uvijek može biti gore. Kako? Svakako vas pozivam da sami otkrijete, jer ovo djelo u zvučnom formatu traje svega 5 sati. Nije dugo, a jako je poučno. Odabrao i napisao Dario Anušić. Minute poezije. Dan beznađa. Ako je granuće nagovještaj dana, bilo kakav da je, nada je polomljena, u rano svitanje samo jad i uzdisanje. Mir i tišina. Došao je kraj. Došao je čas za sve mi trenutke kad se oprostiti želim sa svima. Da isprosim oprost za grijehe i nestašluke prije nego se odselim. Prije nego otputujem tamo gdje je istina, gdje je vječni mir i preporodna tišina. Na odlasku. Doviđenja, dragi i mili. Doviđenja, prijatelji. Na završetku puta bit ćemo kakvi dosad nismo nikad bili. Zbogom, rođeni moj, zbogom, dragi i mili, odlazak je navještaj susreta u Arkadiji. Podcast Hrvatske knjižnice za slijepe financiran je sredstvima Ministarstva kulture te je dio programskih aktivnosti ustanova u nadležnosti Ministarstva kulture. Hrvatska knjižnica za slijepe, svibanj 2021.